Había llegado el último día del verano de 1980. El día 22 de septiembre, a las 10 de la mañana, se recibió un informe de Gilad Agar sobre el bombardeo del territorio de Irán por parte del régimen de Saddam. En esas primeras horas no se sabía exactamente qué cosa y en qué dimensiones había sucedido. A la 1:30 de la tarde, desde Ilam y de Tehran también llegaron informes de bombardeos contra Teherán. 15 minutos después, Ahvaz también informó que su aeropuerto había sido bombardeado. 5 minutos después de Ahvaz, a la 1:50, Kermanshah también emitió un informe similar. 5 minutos después, a la 1:55, Bushehr también informó que había sido bombardeado. Justo a las 2 de la tarde también fue bombardeada la base de la Fuerza Aérea de Desful. En la sede de la Fuerza Aérea todos estaban agitados. ¿Qué había sucedido? Testigos presenciales habían visto los MiG de color verde oliva que descendían en los cielos de Irán y arrojaban bombas. Habían pasado 20 minutos del bombardeo de la base de la Fuerza Aérea de Desful cuando los mismos MiG de color verde oliva aparecieron también en los cielos de Teherán. Desde el aeropuerto de Mehrabad se había levantado una humareda negra. Justo en esos momentos, el ayatolá Said Ali Khamenei estaba esperando en la fábrica General, cerca del aeropuerto de Mehrabad, para hablar con los trabajadores. وقتی وارد کارخونه شدیم یه اتاقی بود که به طرف شمال پنجره داشت. اونجا منتظر میموندم که کارگرها رو ببرن تو اون سالن عمومی که سالن غذاخوری هم ضمناً بود. من برم اونجا سخنرانی کنم. همونطور که نشسته بودیم یهو صدای انفجار شنیدم. En ese momento, el ayatolá Khamenei decidió no anular la reunión con los trabajadores. Se fue tranquilamente detrás de la tribuna y les animó encarecidamente. من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه میکنم. آمدم توی سالن و گفتم که خب همه ملتفت شده بودن دیگه، همه کارخونه ملتفت شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه رو براشون صحبت کردم. گفتم من باید الان برم. Hasta entonces, el ayatolá Khamenei vestía de clérigo, la ropa que usaba desde la adolescencia. Pero no sabía que el destino le había cosido también otra prenda. به ذهنم رسید که خب با این قبال عبادی که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با شمران مشورت کردم. گفتم آقای شمران چطوره من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم. بسم الله القاسم الجبارین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امت مسلمان، اینجا جبهه عشق است و ایمان، اینجا جبهه نور است و قرآن. Esta es la crónica de la presencia del líder de la revolución islámica en el frente en los primeros años de la crisis y la guerra. اینجا جبهه رزم فولاد مردانی است که میروند. Una crónica del ayatolá Said Ali Hosseini Khamenei uniformado. El 8 de febrero de 1979, un gran número de miembros de la Fuerza Aérea llegó a la escuela Alaví con ropa civil y luego se pusieron el uniforme militar. El imam Khomeini se apostó detrás de la ventana y el personal militar le hizo un saludo militar. Su saludo militar indicaba el reconocimiento de un nuevo comandante.
El ayatolá Jamenei fue testigo de este momento histórico, el momento que demostró que se podía contar con el ejército para los duros días de la revolución. A las 10 de la mañana del día 11 de febrero de 1979, cuando los líderes del ejército vieron que la derrota era inminente, inevitablemente declararon la neutralidad en el conflicto entre el pueblo y el gobierno de Bakhtiar. Esto significaba que la revolución había triunfado. En esos momentos, el ayatolá Jamenei se encontraba hablando con los trabajadores de la fábrica General cerca del aeropuerto de Mehrabad. Los comunistas y las corrientes de izquierda querían apropiarse del movimiento trabajador. این کارخانه همون کارخانه‌ای بود که در اول انقلاب روزهای 22 بهمن و 19 بهمن و اینها به وسیله کمونیست‌ها و اینها هدف قرار گرفته بود که اونجا یک جنجالی درست بشه و یه مجموعه کارگری درست کنند و چون اونجاها صدها کارخونه بود کارگرها رو بسیج کنند و بکشونند. این کارخونه طبعا در اون وقت مورد توجه ما قرار گرفت که بعضی از ماجراهاش بود. Después de la victoria de la revolución, el general de división Garani, uno de los comandantes revolucionarios del ejército, fue nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército Revolucionario. El futuro ejército ahora tenía que invertir en los jóvenes oficiales del ejército, y eso llevaba tiempo. Además, algunos grupos de izquierda y eclécticos, como las guerrillas Fadaí del pueblo iraní y Mujahedin Khalq, abiertamente querían que se disolviera el ejército. برای نابودی سلطه امپریالیسم ما نیازمند این هستیم که ارگان‌هایی که در گذشته مورد سوء استفاده امپریالیسم قرار گرفته بودند منحل شوند و به جای اونها ارگان‌های مردمی به وجود بیاد. ارتش مهمترین این ارگان‌ها. در مورد بازسازی ارتش، بنیانگذاری ارتش نوین انقلابی ایران و بازسازی دستگاه حکومتی، سازمان چریک‌های فتح خلق سه مسئله رو مطرح میکنه. اول اینکه این دستگاه بوروکراسی، دستگاه دولتی و این ارتش شاهنشاهی در خدمت دیکتاتوری فردی شاه و در خدمت سلطه امپریالیسم و تهاجم به کشورهای منطقه، ارگان‌های جاسوسی امپریالیسم آمریکا در اینجا بوده و اینها هیچ کدومشون در خدمت منافع خلق و مردم نبودن. El imam Khomeini quería que el ejército se quedara para el país y la revolución. اینطور نیست که اشخاص نباشن، اشخاص مسلم نباشن. اشخاص درجات پایین دیگه این فساد نیستن که اون بالایی بودن. فساد هرچی بود مال اون طبقه اول بود. این طبقه پایین را هم اون فساد را ندارن. الان نمیشه آقا ما بگیم که ارتش برن. ما چیزی نداریم، نمیتونیم درستش کنیم. الان ما باید ارتش را به صورت نگهش داریم. اون طبقه اول را بیرون کنیم، طبقات اول را از سالشگر به بالا بیرون برن و بعد این طبقات پایین را یه سازمانی بهشون بدن، بعد بریم سراغ افراد ببینیم اگر یه فرد غیر ساله است کنار بزنیم فرد سالش کنیم. این مسئله ای نیست که حلش به زودی مثلا امشب مثلا شاه رفته فردا همه کارهای ما درست بشه. همه کارها رو خراب کردن و رفتن. حالا شما باید این خرابه رو آبادش کنید. نظرتون در مورد اینکه ما یک ارتشی رو ملی سازمان بدیم به جای اینکه این ارتش رو بیام زحمت بکشیم باز بودجه سرش بذاریم؟ تدریج میخواد. میتونید عزیزم تدریج میخواد آقا. این نمیشد الان ما بگیم ارتشی که نظام دیده و نظم دیده کنار بره، ارتشی که الان بی نظام مطلب بی نظام الان میخواد، نمیشد. این باید تدریج بشد، باید درست چیز بشد، نظام پیدا بکنه و تبدیل بشد اون ارتش بین ارتش. اما همینطوری نمیشه این کارو کرد. چون نظام این بر مبنای ترس. آقا من خواهش میکنم از شما که اون تندی جوانی تو رو یقدر کنار بذارید. نه توجه، من میدونم، من خودم هم جوان بودم.
یه توقعاتی جوانها دارن که این توقعات از باب اون عرض میکنم که انرژی که درشون هست، از باب اون قدرتی که درشون هست، میخوان همه مسائل شب حل بشه. اینطور نیست. مسائل اشکال داره، مشکل است الان. El Ayatollah Khamenei también estuvo de acuerdo con esta opinión del imam y se ocupaba más de los actos del ejército. Los militares también se sorprendieron al ver que un clérigo conocía bien el ejército y los asuntos militares. Esta experiencia se remontaba a los años que estuvo en prisión, años en los que el Ayatollah Khamenei fue encarcelado en cárceles militares junto a soldados y conversó con ellos. Se familiarizó con la atmósfera del ejército. آشنایی با برخی از مسائل نظامی و ارتش. این آشنایی هم اولش یعنی برای من از توی زندانها به وجود آمده بود، چون من چند تا زندان ارتشی بودم. اونجا با ارتشی ها هم سلول بودم، هم بند بودم، با درجه دارشون، با افسرشون. علاوه بر این ارتباط طبعا میرفتیم دادگاه میبردن. محیط نظامی بودم من در چند زندان. این من رو یه مقداری با مسائل نظامی آشنا کرده. Esta familiaridad, de hecho, tenían otro sentido, el apoyo del clero revolucionario al ejército. Aquellos días, Kurdistán fue escenario de actividades de grupos de izquierda y separatistas. Estos elementos atacaban los cuarteles del ejército. El general de división Garani había ordenado a las fuerzas del ejército que resistieran. El gobierno interino, a diferencia del ejército, quería hacer concesiones a los separatistas kurdos mediante negociaciones y compromisos. Garani recibió mucha presión política. Durante esos días difíciles, el Ayatollah Khamenei se reunió con Garani. کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست می‌دارم این لباس رو و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا میومدم پلوتو و چیز میکردم میومدم با تو کار میکردم، تو ارتش کار میکردم. هیچ درجه هم نمیخواستم، یه دونه ستاره فقط برای من کافیه. ستاره گفت اگه شما بیایید سرهنگت میکنم از اول. اون سرهنگی سطح بالا بود دیگه، اونجا که اگه بده درجه سرهنگی بهت میدم. تانک‌های ثبات به نفر برهایی که سپاه پاسداران در روی اون قرار گرفتن در حال حرکت هست. Poco después se formó una nueva entidad llamada Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, a partir del cuerpo de jóvenes revolucionarios que tenían una extensa experiencia en la lucha contra el régimen del Shah. اینا همون کسانی بودند که در روزهای قیام خود به مقابله با توپ و تانک رژیم وابسته رفتند و هراسی از گلوله‌های مسلسل به خودشون راه ندادند. Uno de los oficiales del ejército, llamado Youssef Kolahduz, uno de los fundadores del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, se ofreció como voluntario para unirse a este cuerpo militar y participar en su capacitación y organización. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نه تنها حربش اصل است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که خود ابتدا روحانی و طلبه‌ای است که بعد سلاحی در دست گرفته. Sin embargo, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica no solo necesitaba entrenamiento para convertirse en una organización militar y profesional. El 27 de marzo de 1979, el Ayatollah Khamenei planteó varias cuestiones en nombre del Imam Khomeini en la reunión del Consejo de la Revolución para que esta entidad se convirtiera en una organización oficial y profesional, especialmente ahora que los guardianes en Kurdistán se habían convertido en los guardianes de las fronteras de Irán al enfrentarse a los separatistas. Con las presiones que pesaban sobre Garani, finalmente Bazargan destituyó a Garani de la jefatura del Estado Mayor Conjunto del Ejército de la República Islámica de Irán. Poco después, el grupo ecléctico Forgan, que había combinado el Islam con la ideología marxista, asesinó a Garani.
El grupo Forgan martirizó a Gharaní en su casa cerca de la Plaza Balias en Teherán. Gharaní fue el primer mártir en un asesinato en la historia de la Revolución Islámica y después de su martirio alcanzó el rango de teniente general. Fue enterrado en el santuario de la Hazrat Ma'suma, la paz sea con ella. در جوی که طاغوت اصرار داشت تمام مبانی انسانی اسلامی رو از یادها ببرد و اونجا که اسلام خودنمایی می‌کرد در صدد تحقیه و تحقیر برمی آمد. بسیار شاهد بودم که ضمن تأسف بسیار همیشه میگفت که اینها میخواهند کاهگل بر خورشید بمالند و دنیا را از نور حقیقت اسلام بی بهره نگه دارند. زهی تصور باطل، زهی خیال Poco después, la banda Forgan asesinó también al ayatolá Motahari para dejar en claro a todos que, en la nueva lucha, el clero y el ejército están realmente en el mismo frente. دشمن ما با کشتن مطهری خود رو رسوا کرد، خود رو لو داد، خود رو معرفی کرد. با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیت این استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کردنه. El 22 de mayo de 1979, Bazargan, el primer ministro del gobierno interino, fue a Qom para visitar al imam Khomeini. Durante esta reunión, el imam expresó su preocupación por algunos informes provenientes del ejército. Bazargan decidió visitar el Estado Mayor Conjunto del Ejército. Esta imagen está relacionada con ese día. El ayatolá Jamenei junto a Bazargan está visitando el Estado Mayor Conjunto del Ejército. Esta fue la primera visita del ayatolá Jamenei al Estado Mayor Conjunto del Ejército, donde se topó por primera vez con un inteligente general de brigada del ejército, el general de brigada Fallahi. فلاحی آدم محترم و چیزی بود. یه سفر با هم میرفتیم چابهار. ماه رمضان بود. میرفتیم، خب تو هواپیما مسافرن دیگه، آوردن و همه خوردیم و اینا و فلاحی نخورد. گفتیم آقای فلاحی شما چرا؟ گفت من روزه هستم. گفتیم سفر؟ گفت من شغلمه. من گفت شغل من دائم السفرم، شغلمه، من روزه رو نمیخورم. بعد به من گفتش که من از 6 سالگی تا حالا روزم ترک نشد. Después de esta visita, Bazargan fue nuevamente a Qom para presentarle un informe al imam Khomeini. Esta vez el ayatolá Jamenei también tuvo una audiencia con el imam. Decidieron hacer cambios en el mando del ejército. En la misma reunión, el imam eligió al ayatolá Jamenei como su representante en el ejército. De este modo, el 24 de mayo de 1979, el ayatolá Jamenei participó en la reunión del Consejo de la Revolución para plantear un tema importante: que los líderes de la revolución deberían prestar más atención al ejército, que no se debería ver el ejército con pesimismo, se debería mantener al personal del ejército. En esa reunión, el ayatolá Jamenei dijo: hay mucha inteligencia, percepciones y fuerza intelectual en el ejército y hay que tomarlas en serio. La acalorada defensa del ayatolá Jamenei del ejército fue una respuesta a las palabras de bandas como los antipopulares y Mujahideen Khalq, que querían deshacerse del personal del ejército y también disolver la organización del ejército. Sin el ejército, su trabajo habría sido más fácil. A mediados de julio de 1979, por decisión del Consejo de la Revolución, el ayatolá Jamenei se convirtió en viceministro de Asuntos de la Revolución en el Ministerio de Defensa. En el verano de ese año, algunos miembros del gobierno interino sugirieron que el país no necesitaba armas avanzadas estadounidenses y que estas armas debían ser devueltas a los estadounidenses y retirar el dinero para reconstruir el país. اشکالات نگهداری این هواپیماها در شرایط کنونی چی هست؟ بله آقای یزدی دیگه، آقای یزدی مصاحبه کرد همون وقت، گفتش که ما F-14 پس میدیم. من مشهد بودم، تا شنیدم که این آوردن گفتن این مصاحبه کرده، گفتم فوراً بگید رادیو بیاد. رادیو آمد، همونجا رفته بودم برای بازدید سپاه، مرکز سپاه، دیدم دیر میشه اصلا. همونجا گفتم رادیو آمد،
مصاحبه کردم، حالا دقیق یادم نیست، مضمون این بود که هر کس این کارو بکنه خیانته و ما هرگز اجازه نمیدیم این کار انجام بگیره. ولی ما اصلا F-14 هم پس ممکنه بفهمیم به طور کلی این وسایل و تجهیزاتی که در اینجا هستش از کجا به دست اومده و توضیحاتی بفرمایید. El Ayatollah Khamenei veía tanto los movimientos armados de las bandas dentro del país como las guerras separatistas en las provincias fronterizas, así como los movimientos fronterizos del régimen baasista. El 13 de agosto de 1979, el Ayatollah Khamenei finalmente emitió un importante comunicado. A partir de ahora, cualquier cancelación o firma de un contrato debería ser coordinado por el viceministro de Asuntos de la Revolución del Ministerio de Defensa. Este importante documento eliminó para siempre la cuestión de la devolución de armas avanzadas de las deliberaciones del gobierno interino. El Ayatollah Khamenei, como representante del imam en el ejército y viceministro de Asuntos de la Revolución del Ministerio de Defensa, tenía varios planes. El primer plan consistió en la formación de una oficina política e ideológica, que luego se convirtió en uno de los principales pilares del ejército en nombre de la organización ideológica política. یعنی قبل از آنی که حالا ما عقیدت سیاسی رو تشکیل بدیم اصلا این فکر بود که یک گروهی از این افسران باید با مفاهیم انقلاب آشنا بشن. 10 روز 15 روز به طور فشرده به اینا تعلیماتی داده بشه. نشستیم و طراحی کردیم و آدماشو انتخاب کردیم، آدمایی که باید تعلیم بدن و آدمایی که باید تعلیم ببینن. Una de las acciones del Ayatollah Khamenei por el bienestar de las familias del personal del ejército fue evitar el cierre de las tiendas EDCA, pero quizás nada importaba tanto como poner en marcha la autosuficiencia del ejército. و همچنین سوپرسانی در اینجا به ما نشون میده. ابتدا به یکی این قسمت ها. اولین قسمتی که در اینجا مشاهده میشه انتقال یا اشتغال برق‌رسانی که ابتدا برق از باتری میاد. همراه این مهندس مردان دلاور ارتش اسلام به کلاس هایشان میرویم. با یادگیری این دروس است که آنان میتوانند هر وسیله ای را که به روی 4 چرخه‌ای سوار شده باشد تعمیر، مراقبت و نگهداری کنند. En la época del Shah, el ejército contaba con alrededor de 200.000 efectivos, pero el número de asesores militares estadounidenses en Irán era de 50.000, es decir, había un militar estadounidense por cada 4 militares iraníes. در موقع حرکت از کمپ گریلا به هدف مهمترین عمل چیه؟ مهمترین عامل تامینه. بله. به آگره من هم تامین مهمترین عمله. Las reparaciones de los equipos avanzados del ejército estaban todas en manos de los estadounidenses y los iraníes no tenían mucha autoridad en este campo. La lógica económica era clara para los estadounidenses. Más asesores y más dependencia de Irán de estos asesores significaba más dinero para los estadounidenses. Los Estados Unidos no solo vendían armas, sino que también cobraban dinero para repararlas y habían creado puestos de trabajo para sus 50.000 militares en Irán. Además, de esta manera se guardaban los secretos tecnológicos del equipo militar para ellos mismos y los iraníes desconocían las cuestiones técnicas detrás de esos equipos. Esta situación continuó incluso después de la revolución, pero cuando el 18 de septiembre de 1979 Taghi Riahi renunció al Ministerio de Defensa y el Dr. Chamran se convirtió en ministro de Defensa, se aceleró el tema de la expulsión de los asesores militares estadounidenses. Ahora el tema principal era la autosuficiencia del ejército. آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن و آمدن و رفتن و چند جلسه نشستیم و اونها به من پیشنهاد کردن، گفتن بیایید تشکیلاتی درست کنید برای این کار. گفتم ببین نداره. تشکیلاتی درست کردیم، اسمش گذاشتیم جهاد خودکفایی. جهاد خودکفایی هیچ اصلا در راه اندازیش و پیشرفتش و ایناش اصلا متکی به بیرون نبود. اصلا فلسفهش این بود دیگه. فلسفهش این بود که یه خودبسندگی به وجود بیاره
و بنا نبود به جای اتکا پیدا کنه. It was another small victory for the activists who are fully backed by their country's supreme ruler, the Ayatollah Khomeini. در این فرصت بزرگ En esta oportunidad se produjo el mayor cambio después de la revolución. Evidently up to the United States. Según el plan de los estudiantes musulmanes seguidores de la línea del imam, se tomó la sede de espionaje del mayor enemigo de Irán. حالتون خوبه؟ خیلی ممنون. موفق باشید. مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید. بله صحبت کنیم دیگه. وسیله مطالعه و اینها داری؟ بله. کتاب داری؟ بله. وضع بهداشت خوبه؟ وضع بهداشت خوبه. چیزی نیست، همون میریم و چیز اینجا هست. لباسشویی و اینا هست. در این اتاق تنها هستید شما؟ بله. خب کلا بچه‌ها که اینجا هستن فکر میکنم میزبان‌های بدی نباشن. والا متا یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفی هن. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن اصلا، هی میخوان مهمونشون نگه دارن، هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بسه، میگن نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بسه، میگم زوده. بیشتر بمونه. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یه کمی ناراحت میشه، ملول میشه یه خورده. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا. برعکس اونطوری که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمن. اینا دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، برعکس دلشون میخواد که هر چه زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی است که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟ من که حرفی ندارم در این مورد. یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه. اون مجرمه، باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه. تو اون که شکی نیست، یعنی اون در مجرم بودن اون که شکی نیست. Tras la toma del nido de espías, el gobierno interino dimitió. En los pocos meses transcurridos desde que se fundara el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el gobierno interino no había desempeñado ningún papel efectivo en la asistencia a esta organización. Para mejorar la calidad del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el 24 de noviembre de 1979, el Consejo de la Revolución eligió al Ayatollah Khamenei como el jefe en funciones de esta organización. En esos mismos días, el Ayatollah Khamenei le pidió al comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica en el oeste del país, Mohammad Borujerdi, que estableciera amplias relaciones con el pueblo kurdo para contrarrestar las bandas contrarrevolucionarias separatistas en Kurdistán. Las relaciones que precedieron a la fundación del grupo kurdo y musulmán Peshmerga. El grupo Peshmerga estaba formado por personas kurdas que luchaban por los ideales de la revolución contra estos grupos contrarrevolucionarios separatistas. El 26 de noviembre de 1979, el imam Khomeini emitió un plan para formar una movilización llamada Basij. در مورد بسیج، اولی که امام دستور بسیج رو دادن، ما شروع کردیم به یک طرحی برای تشکل بسیج و همین طرح واحدهای 22 نفره رو ما به وجود آوردیم و بسیج شکل گرفت. در ماه‌های پایانی سال 1358 A principios de 1980 se celebraron elecciones presidenciales. Abdul Hassan Bani Saad ganó estas elecciones y abiertamente se oponía al enfoque del Partido de la República Islámica, del cual el Ayatollah Khamenei fue uno de los fundadores. El Ayatollah Khamenei renunció a sus puestos militares el 24 de febrero de 1980. اول اسفند، حدود اوایل اسفند بود، شاید چند روزی جلوتر یا عقبتر، آقای بنی سعد فرمانده کل قوا شدند، یعنی نماینده امام و نماینده فرمانده کل قوا در حقیقت شدند و به این نام نامیده می شدند. آمدن، بنده دیدم دیگه بودن من در وزارت دفاع هم یا ضرورت نداره یا امکان نداره، برای خاطری که آقای بنی صدر اجازه فعالیت به ما نمیدادن. همچنانی که در شورای عالی دفاع هم بعد از اون که حالا خواهم گفت اجازه
فعالیت و تلاش به ما مطلقا ایشون نمیداد. لذا بود که من مشورتی کردم با دوستانم و استعفایی نوشتم. آقای بنی صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم. سال 1359 در حال آغاز A principios del año 1980 aumentaba la amenaza de una agresión por parte del régimen baasista. No obstante, al mismo tiempo, la administración Carter en los Estados Unidos amenazaba a la República Islámica después de romper sus lazos con Irán. El 9 de abril de 1980, en una entrevista con la agencia de noticias Pars, el Ayatollah Khamenei consideró esta coincidencia una señal de la dependencia de Saddam de los Estados Unidos. Sin embargo, aún nadie sabía lo cerca que estaba este análisis de la realidad. La primera indicación de la certeza de este análisis salió aquí. La mañana del 25 de abril de 1980, Mohammad Muntazer Qaem, comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Yazd, partió hacia la zona desértica de Tabas al escuchar noticias sospechosas sobre esta región. En Tabas habían quedado equipos del ejército de los Estados Unidos y varios cadáveres de soldados estadounidenses. Pronto quedó claro que la noche anterior los Estados Unidos planeaban atacar Teherán para liberar a los espías estadounidenses. Empero, una tormenta de arena había arruinado la trama. Los informes de Tabas habían preocupado al imam. El hecho más sospechoso fue que, después de que los estadounidenses huyeran de Tabas, algunos comandantes decidieron bombardear los equipos estadounidenses que quedaban allí. En este bombardeo, Mohammad Muntazer Qaem, comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Yazd, cayó mártir. El 10 de mayo de 1980, el imam nombró al Ayatollah Khamenei y Mostafa Chamran como sus representantes en el Consejo Supremo de Defensa Nacional. Este consejo era el máximo responsable de la toma de decisiones en los asuntos militares del país y estaba presidido por el propio presidente Bani Sadr. Bajo esta nueva credencial, el imam había ordenado al Ayatollah Khamenei que le informara sobre el estado del ejército todas las semanas. Fue por eso que el Ayatollah Khamenei estableció una oficina llamada Oficina de Asesoramiento Militar. En Teherán todo parecía tranquilo. Sin embargo, la noche del 9 de julio de 1980, la presencia de un hombre extraño en la casa del Ayatollah Khamenei perturbó la tranquilidad. Uno de los pilotos de la Fuerza Aérea había llegado con una gran noticia. Una red de infiltración dentro del ejército dirigida desde el extranjero por Shapur Bakhtiar, el último primer ministro del Shah, había planeado un gran golpe. Los chicos del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica habían podido obtener pistas sobre esa infiltración, pero sus dimensiones aún no estaban claras. Ahora estaba claro que esta corriente planeaba bombardear la residencia del imam en Yamarán en un golpe. Otros centros importantes como la Asamblea Consultiva Islámica, la Administración Presidencial y los Estados Mayores del Ejército y del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica también eran objetivos de los golpistas. El Ayatollah Khamenei transmitió el asunto a otros funcionarios del país, incluido el propio imam. En un rápido operativo se identificó la red de los golpistas y los miembros del golpe fueron arrestados. Las confesiones revelaron que las reuniones de los golpistas había comenzado justo después de que el Ayatollah Khamenei abandonara el ejército. 15 روز حدوداً بعد از خروج من طبق تحقیقاتی که بعداً از کودتاچیان به عمل آمد، اولین جلسه توطئه برای کودتا در 15 اسفند حدوداً تشکیل شد. در حدود اردیبهشت ماه اولین حرکات یا اواخر فروردین اولین تحرکات ضد انقلاب در ارتش آغاز شد و بالاخره در 20 تیر ماه یا 18 تیر ماه بود که تمام مقدمات کودتا آماده شده بود و قرار بود که کودتا انجام بگیره. یعنی در ظرف حدود 4 ماه که حضور نماینده امام در ارتش در حقیقت وجود نداشت، این همه حوادث پیش آمد. از اینجا میشه فهمید که حضور نماینده امام به قول شما و نماینده شورای انقلاب اونچنان که بود در حتی وزارت دفاع چه اثری در ارتش میتوانست بگذاره. بنده مفتخرم
که در مدت بودن در وزارت دفاع با اینکه مستقیما در ارتش هیچ گونه دخالتی نکردم، اما کمترین کاری که انجام گرفت این بود که این حضور خود میتوانست حضور انقلاب در ارتش تلقی بشه. En el verano de ese año, las invasiones fronterizas de los basistas se volvieron sumamente claras. Los disparos de advertencia ahora se estaban acercando a su blanco principal. El fantasma de la guerra estaba tan cerca que todos podían sentirlo. استنباط من اون برنامه شوم و گسترده‌ای که ما پیش بینی می‌کردیم و در اذهان منتشر شده بود است که همه عناصر ضد انقلاب و از امریکای جهانخوار گرفته است تا شرکا نامشروعش در همه جای دنیا از لحاظ سیاسی حلقه محاصره سیاسی رو تنگتر میکنن، حلقه محاصره اقتصادی روز به روز تنگتر میشود، عملیات روانی و فعالیت‌های روانی هر روز به شکلی متناسب با زمان علیه کشور ما هدایت میشود و این عامل کوچک جهانخوار جهانی هم هرچه نیرو دارد از داخل خاک عراق و سایر مرزهای غربی و شمالیش گردآوری کرده است و در مرز ما متمرکز کرده است و تنها استعدادی که از حضور ملت ایران دارم این است که مسئله رو جدی تلقی بفرمایند. بینندگان عزیز، برای شما گزارشی تهیه کردیم از مواضع نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرز عراق. صدها کیلومتر رو به وسیله هلیکوپتر در نوار مرزی ایران با عراق طی کردیم و به چند موضع که افراد ارتش در اونجا مستقر شدند رفتیم. ولی اون چیزی که در اینجا دیدیم در بیشتر نقاط روحیه اکثر برادران ارتشی ما کاملا خوب هست و در خودشون این آمادگی رو احساس میکنند که از وجب به وجب خاک میهن عزیز ما دفاع کنند در مقابل هر دشمن. با این وجود رئیس جمهور Sin embargo, el presidente no prestaba ninguna atención a los asuntos defensivos y ni siquiera celebraba las reuniones del Consejo Supremo de Defensa. Esto mientras que las invasiones fronterizas de Irak a Irán iban en aumento. El número total de invasiones fronterizas de Saddam registradas en las Naciones Unidas alcanzaba la cifra de 636. Solo unos días antes del inicio de la invasión total de Saddam a Irán, el ayatolá Jamenei aprovechó la oportunidad de rezo del viernes para enviarle a la gente un mensaje de confianza y preparación moral de las Fuerzas Armadas. ای برادران و خواهرانی که سخن مرا میشنوید، نیروهای رزمنده ما در مرزها از روحیه عالی برخوردارند، آماده فداکاری هستند. نظامی در اونجا نشسته به او خبر میدن که در اداره مربوطه خودش مشمول پاکسازی شده، اخراج شد. گاهی اشتباه میشه، پاکسازی ها عوضی عمل میکند. این نظامی میگه من ولو جزو ارتش هم نباشم از پای این توپ بلند نمیشم، میمانم همینجا میجنگم تا کشته بشم. این روحیه سرباز ماست، این روحیه نظامی ماست. Además de esta influyente escena, el ayatolá Jamenei también fue testigo de la inocencia de los militares del país. Chicos que fueron blanco de una intensa propaganda negativa por parte de mujahideen Khalq y guerrilleros marxistas. مردم میگویند مرگ بر منافقین. بعضی از آقایان مدعی انقلابیگری اعتراض میکنند که بگید مرگ بر امریکا، در حالی که منافقین سرانگشتان امریکان، فرقی نمیکنه. اون وقت خودشون توی خیابان راه میفتن، 10 تا 5 تاشون که جرأت میکنن، چون مردم تحمل این حرفا رو ندارن. اونهایشون که جرأت میکنن، حماقت میکنن، راه میفتن شعار مرگ بر پاسدار میدن. آیا این شعار امریکایی نیست؟ امروز پاسدارها و نظامیان، اونهایی که دارن این طور فداکارانه می جنگن، بزرگترین دشمنان امریکا تو این منطقه. هر کسی علیه اینها هر گونه حرکتی و عملی و اظهاری بکند به سود امریکا کار کرد.
El 22 de septiembre de 1980, el Ayatollah Khamenei había regresado de nuevo a la fábrica General Electric, donde había pasado el momento de la victoria de la revolución. اینا با من از اون تاریخ دوست شدن، کارگرهای اون کارخونه با من دوست شدن، می اومدن میرفتن و از من دعوت میکردن. من یکی دو بار رفته بودم اون کارخونه. اون روز هم دعوت کرده بودن که من برم براشون سخنرانی کنم. Todavía no sabía que esta vez también su presencia estaría ligada a otro momento importante en la historia de Irán. Esperaba en una habitación a que los trabajadores se reunieran en la sala del discurso, pero de repente las puertas y las paredes temblaron. شهریور 59 رژیم عراق پس از ناکام ماندن ترفندهای گوناگون سلطه‌گران بین‌المللی و در رأس آنها دولت آمریکا به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران با حمله به فرودگاه بین‌المللی مهرآباد و دیگر فرودگاه‌های حساس کشور آغازگر جنگی بر علیه کشور اسلامی ایران می‌شود. El Ayatollah Khamenei vio personalmente los aviones. گفتیم چی بود؟ پا شدیم دم این پنجره رفتیم. من خیال میکردم همین پشته. من یه وقت دیدم که دو تا هواپیما به رنگ به اصطلاح اون چیز زیتونی پررنگ همینطور رفتن به طرف بالا. یکی گفتش که بمباران کردن. El régimen de Saddam, con el apoyo de los países occidentales, se había atrevido a atacar al Irán revolucionario, un ataque a nivel nacional que era el inicio de otro capítulo de la época del servicio militar del Ayatollah Said Ali Hosseini Khamenei.